Hallelujah. Mwene waje ni he kani mwishi. Nuwampa kani Kolosebii Awolo. Nuwaje onye fenke twebo. God bless you all. We are starting a new reading today, and we will be reading from Colossians. Stay blessed. Kolosebii Awolo ichokome klen kukuji enyo Ŋamɔ. Paulo niji Yesu Kristo bɔfo enumɔ sumo na ke wonyemi Timoteo ma ya hanyemi mehiche loe ke heye loe ye Kristo mli ni yo Kolosele dromo ke hejole ni je woche nyumɔ le de ahanye. Ide kuku niji eten ke hashinyuma ke edwe Shidaa sɔlemɔ. Wada nyɔŋmɔ niji wonu cho Yesu Kristo cheleshi ye nyehi wada ne ye sɔlemɔ amni. Eja ke wonu nye Kristo Yesu no hemɔkɛyeli kenye sumo ni nyeke sumo he chelo ele fehi ye hie no kamo ni aketo ahanye ye mwele he wole nye nuene mumbu ye sane papale anokwale wie molemli sane papale eshenye ngu tamobono ni eyo eji mule femni ni ewo yibi ni shere tamoboni efio ye nyehu nyete nkeje gbino ni nyenu ni nyenanye le nyumodro mole ya anokwale mnile nye kase ne ye epafra wona anyutuno ni wasumu niji Kristo anokwason hanyele na le ebagbawo nye sumu ni mumole ke wo nye mlile hisani ene he wole wo hu keje gbino ni wonule wo foko sɔlemɔ ke fa ekpamo ke nye hamo koni nye yimo obonbon ke esumo na ni ale emumo ni de ke shishimu femni koni nye boni sanu chole ni asa ehie kra ni nye woyibi enitsumɔ papa fe enitsumɔ papa mni ene aha nye hwere yenyumɔ he ni lemni ni awaje nye ke he wale fe yemunya nye mole na no aha nye mi anyehie ni nye tonye tuishi ke mishe eno fe no mni ni nye da chaleshi moni hawo fe me ni sa konkron bi ni yo lalemni agboshini le ekoyeli ni ejie wo keje dun he walelemni kete esumo bile mancheyeli lemni le emni wona pomole ni jiwo he isha ifale keje kuku ni jinyuma ke enumo ke ashinyuma enyo ke ete nyumosu ni Kristo hie ke enitsumɔ. Kristo jinyumo ni ana le suban le eno acho aboni fe eja ke emni aboni fiaye ni niyonwe ke ni niyo shipole no ni ana ke ni ana manchesen jiu no yeli jiu onupa yeli jiu hegbe jiu ni le fele eno acho abo ni le no abo aha eyeda ni fiayo ni emni ni fiayo ni leji gbomochole ni ji asafo le yicho leji shishijele gboyin ate nkro mobile boni afe ni efe klenklemu ye ni fiamni eja akanyumo suma ke le nyumo le di enche esumu le fe ahi emni nyumo cho esen mocho no lale no ekehejoleba ni echo eno ekeni bi fe pata ni yo shipon le no ke ni yo nwele nye ni sa ni yenye dwemo kenye ni chumo ifonji aiwole me ponji ke henye lo ejinye agbene eke egbomo chole echongbele no epatani ni ekenye edamoshi akeme kronkron ni hebe pako ni saneko be ameheye ehie yesani nye hie hemɔkɛyeli lemni ni nye damoshi ye shishito le no nye kachinyehi keje sane kpakpa le hie no kamolehi sane kpakpa le ni nye nu ni ashua achonbo ni fe ni yo shishi ni mi Paulo mi sumo ye hile keye kuku ni jinyuma enyo ke edwe ke ashina agbe somo ni chumo ni Paulo chuha Kristo Asafo le
agbene mimi sheo ye mima ni hunu ni mina ye nyehiwole amni ni mikemi helo na Kristo amani hunu ni shele mikewo ame oboha egbomocho ni ji esafole ni micho esafole sonlo ye nitsumɔ ni nyumo etu ewo mide ye nyehiwole na akema shia nyumo wiemole kewula shine ene jite mosani ni akete kejetete ke yinoele anole shi agbenele ajiele ku achon eme kronkron ile ni nyumo suma ke aha amele no ni jine kete mosani ne anunyam falele ejimajin late te mosani ne eja ke Kristo ye nyemni kuninye na anunyam lehie no kamole le ehesani wojajio ni wo gbomo fe gbomo nga ni wo cho gbomo fe gbomo ni le nefe oni wo ke gbomo fe gbomo adamu shi ake woni eyemu e Kristo ni no hedeme mi gbo ni mi pelio ye ehewale ni tuoni ke hewale ye mimni na hallelujah. Kolosebii Awolo ichu enyo keje klen kuku ke ashikuku niji enumu Nyɛkaŋmɛa agbe ni moko hanye hemɔkɛyeli le gbugbãa eja ake mi suma ake nyele no pelemo ni miniwa ni mi peleo ye nyekeme ni yo Laodikia keme abo ni na komihi ke hiele ayo ni fe ne koni amechi ametui amengme amemli ni amefe kome yesu momli ni amena hewale fale ni ana kejo ni ashishinu momnile ni amele nyumote mosani le ni ji Kristo momli ni akenga akeni le jetri le fe ete yele shimi ke ne koni moko ke na adoko mowie moko akashishi unye eja keke mikenye beye gbomocho mnipo mumongbe fan le mikenye ye ni mimi show ke mi kwebo ni nye damoshi pepepe ke nye Kristo no hemɔkɛyeli le shifimole keje kuku ni ji ekpa ke ashina agbe Nyɛyia obo ke Kristo wala no hewole boni nye here Kristo Yesu nunchole atule Nyɛyia ye emni ni nye shishifa amoshi ni atwanye ama enu ni nye fishi ye hemɔkɛyeli lemli tamobo ni achonyele ni nye teke no ke Shidaa nye kwa nye heni ahia koni moko kejene nile ke yakashishumo ni damogbeme ablema chomo kejene shishije ni bi ano shije Kristo nole akangonyenum eja ke Kristo mnenyumo sumu le fehio ye gbomocho sumni ni nyeyi emu ye emni le moniji onupayeli ke hegbe fehi chole le emni afolonye ketia huye je ketia ni akenilifo shimon ketia fo ni ji helo gbomocho le jiemu ye Kristo ketia fo lemli eja ake afunye kele ye baptismo lemli lemli hu ate nyeshiye ye nyumoni te le shinkeje gboyin ate le hiwalele no hemɔkɛyeli na ninye jigbohin ye nyeno tomo ile kenye helo fo lemli le ihe nyekele fe wala ni kenye no tomo ile fe efanye ni egbe wonyomo ni wohie ni ama ke ikpo ile ni ejie kete ni ekala ekpete semo cholehi ni ekpolo onupayeli ke hiwale ile ahini ni ebo ame arua fan ni enya ye ameno no hiwole nyeka ha mokomi nkojo anye ye nieli lo ninumu lo pinjuji lo nyuji he lo hejo mogbi agbefan eja ake ni baabale asusuma kekeni shini le diencheji Kristo nyeka ha moko keta omoni etao akenye kehishiba adwemo ajanwembo foi menshonye duro moni le yenyete bomoni tamone kele nono ni edamoji ni nai ni ehelo dwemo le ha ewo ehelo efolo ni ehie Kristo ni ji cholemle momni ni gbomocho le fe chon taloe ke faile ano inani ni hia le kejo
ni emomo keshimo nokeda boni nyomota wole nuhewole kenye ke Kristo egbo ni jene shishije ni benye no hewale donle meba mo ni hioshi tamu no ni nyehi kamololo ya jene ni ha awonye akpoy ake ka momli ni kasa una ni kata hitetele ene menfe jini bi ni hi pata ye amehi nuchumomli ameji akpoy ni awuye gbeme ya kitan ke chomoi ana suomo na jamo ke hishiba adwemu ke gbomo toyiwa ha ni bi na efi otamono ni nile yemine ji ye helo akono na chimbe fanle ehibese nam hallelujah.